ngasisu COVID-19 na nupi ama leikhidre. COVID-19 na positive oiduna Jennings Hospital gi COVID water lai kan narikhibi ahal oirabi nupi ama ngasi ayuk pung 12 makhai taba matamda leikhidre. Leikhidre bi nupi asi Thawal district ki Yaripok chinga dagi Mastura Begum Kawi sahi no humdrani. Mahak hana BP stroke tawduna layeng bagi thabak chatharaki masida natana tongan balaina kaya amasu leiba miyoi ni hairi. Aduga atopa pawmana Angang unagadaba nupi ama kilometer manga sagai sharga hauchong POA-CHE da YAOKHRABASU. Manipur gi chingi manung hanjinba mafamsingda lambi thong phattabadagi ana ayek yaurukpa matamda hospital yawna chatpada awaba chawna mayoknari. Ngarang su None district ki manung chanba POA-CHE village da maunha ama angang unanabagi damakta hauchong primary health sub center yawna kilometer manga wana sagaida purakhre. Angang unanabagi damakta hauchong POA-CHE tana khunja singna wagi sagai saduna puriklibi nupi asigi maming Sajonlu Barim mapuroibagi maming Mithaiba Barim kawi. Oktan POA-CHE village dagini miron binupi asi wana sagai saduna puraklaga mahaki mari matagi khul oiriba Bagwa village ta ngaihak panki madudagi hauchong POA-CHE phawbo purakhi wana sagai saduna miron binupi asi purakpa matamda punna khunja kunmanga rom saruk yaki. Punchi village dagi hauchong yogadaba chingi lambi asi matam sangna sarkarna sembiraktabadagi gari chathok chachin yade sumnatagi khongi lambi oina leiri. Masisu hojik nongju tha matam asida chathok chachinda amuk hena khodong chadaba mayoknari. Khunja singna hairiba chingi kilometer manga amuk sangba lambi asi ningthina sembiduna gari chathok chachin tawba yahanbiu madu natrabadi amama thengda ana ek yaurokpa matamda manak nakpa ana layeng sangtana pukhatpa ngamdabadagi khunja singi punchi mangningai oire haiki. Aduga atopa pawmana Jennings Hospital gi doctor ani nurse ani positive oibadagi layeng chathari. Jennings ki nursing hostel amadi quarter leitabadagi awaba chawna mayoknare. COVID-19 na positive oiriba miyoi ama mangjil thana songthoroktuna layeng bagi thabak tawriba porompata leiriba Jennings Hospital gi doctor ani nurse ani COVID-19 na positive oirakpadagi hojik hospital asigi COVID warta layeng bagi thabak chathari. Hojik phawbagi oina doctor ani amasung nurse ani asigi phibam phana leiri. Doctor ani amasung nurse ani asina COVID-19 na positive oirakliba asi COVID-19 na positive oiraba miyoi sing layeng bagi thabakta pukning changna kathokpadagi positive oirakhibagi maram oiri. Adubu hojik hospital asida COVID-19 na positive oiraba miyoi sing layeng bagi thabak chathariba doctor amasung nurse singi oina awat apa kyamarom leibadagi yamna chawna awaba mayoknare. Doctor amasung nurse singi oiba hostel amadi quarter ningthina thambidaba sisu achobu maram ama oiri hairi. Paumi singna phangba paugi matung inadi Jennings Hospital gi ses ward ta ngarang miyoi ama X-ray lawbagi thabak chathabada COVID-19 positive oiba miyoi oirambadagi khudaktagi ses ward asi thingjinbagi thabak chathaki. Positive oiraba miyoi adu self isolation tawduna thamki loinana ngasi makhatana section thorangi thabak lawkhalaga ses ward hanagum layengbagi thabak chathaki hairi. Nakal amaromda Jennings Hospital asida leiriba nursing na hojik yamna chawna awaba mayoknariba si makhoigi leifam hostel amadi quarter leitaba asini. Nursing gi oina hostel amadi quarter matik chana thambidabadagi masa masagi mayumda chathok chasin tawraga layengbagi thabak chathaba asida laikai gi miyoi singna sanghaningdabagi miyeng yengle loina na imung manunggi miyoi singda su laichat asi amuk sandorakadra haibagi yamna chawna akiba leire. Maramaduna COVID-19 ga mari leinaba layeng bagi thabak tawriba doctor amasung nursing gi oinadi matik chaba hostel amadi quarter thambigadabani. Hostel amadi quarter da lehalaga mayumda halaloidabani adubu tawpham thokpa thabak sing asi hospital authority na tawbidabadagi nurse amasung doctor singna yamna chawna awaba mayokna halle hairi. Pawasina makha taribadi Jennings Hospital gi nursing gi hostel amadi quarter leitabana maram oiduna lanai bara gi kawaiduna leiramba dusu bhara mapusingna laichat asi sandorakadra haibagi akiba leibadagi makha tana lehenkhidre. Nursing na leifam leitabagi awaba mayoknare nursing gi hostel amadi quarter oina leiriba si hojik PG tawriba doctor singi leifam oina sinaduna leire hairi. Aduga atopa pawmana center gi lusingba singna CM Birenda mapung phana thajaba thamlingaida kharung mafam chada bugum leiriba BJP gi mapangan kannanaba honaho. Political analysis BJP no lusingba Manipur sarkar asina Manipur ge lengak sasan gi thabak tawba horakpadagi sarkar asigi minister amasung MLA singi marakta pukchel tinadaba amaga karak yengsinaduna lakpadagi mara setpa sarkar ama haibadu oidana lakhi. Masigi manungda Chief Minister N Birenbu Chief Minister Phamdagi singthanaba akanba lalong chathaduna BJP gi manungi yengthinaba lalna sarkar asi phre haiduna khangba haibadu oiki.
मफम चादबदा खिनबा खरुंगुम मणिपुर की बीजेपी असी मतम सांगना लाखी मदुना हौजिकसु बीजेपी मनुंगी लाल असी लोइसिनबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हई सिंगना लोइसिनबा होनबगी तांजा अदु लौफम थोकले हाइना पॉलिटिकल एनालिस्ट सिंगना मत पीरी हौजिक बीजेपी की सेंटर की लुसिंगबसिंग हाइबदी प्राइम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर अमदी बीजेपी की नेशनल प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नसिंगबना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन द मपुंग फाना थाजब थमली चीफ मिनिस्टर एन बिरेन बु लौथोकप पामद्री मखा ताना ताम लोइद्रिबा फावबा चीफ मिनिस्टर ओहनबा चकजुंगना लेपली असुमना सेंटर की लुसिंगबसिंगना चीफ मिनिस्टर द मपुंग फाबा थाजब थमलिंगै चेरक असिदा करिगिदमक्ता बीजेपी मनुंगदा येंगथिनबगी लाल असी लोइसिनबा ngamdribano मसी चीफ मिनिस्टर के अचौबा असोनबा अमा ओइगद्रा हाइबसिनी हौजिक बीजेपी न लुचिंग चुंगसिनबा सरकार असिदा यावरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग हाइबदी एनपीपी एनपीएफ एलजेपी न चिंगबगी एमएलए सिंग अमत्तु ओइना कोनसिनबा होनबा ताई लोइनाना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम न चिंगबा सेमदुना चुंगसिनबा सरकार अमगी तौफम थोकपा थबक सिंग अदो चीफ मिनिस्टर न तौदुना पार्टी की मपांगल कलहनबा होनबा चुंगनी हौजिक बीजेपी की एमएलए सिंगी मरक्ता चीफ मिनिस्टर याबा अमसुंग यादबगी इरांग असि अदुमक लेरिबनिना सरकार असि मतम अमतदा हेक्ता कायरकपा याबगी अचौबा ममी अमा तारी मसिना सेंटर की लुचिंगबसिंगना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन गिदमक्ता मायोंग यादुना लेपलिंगै मतम असिदा चीफ मिनिस्टर ना अचौबा थौदांग लौदुना बीजेपी की मनुंगी उंखटनबसिंग असि लोइसिनदुना मपांगन कनबा बीजेपी अमा ओइनबा होना हौद्रबदी नोंमुगी फिबम सोक्चलकपा याबगी फिबम दलै मदुना हौजिक की मतम असिदा चीफ मिनिस्टर ना अचौबा थौदांग लौदुना पार्टी मनुंगी उंखटनरिबा असि लोइसिनबा होनबना ख्वाइदगी फबा ओइगनी हाइरी अदुगा अतोप पावमना अनाबा लिसिंग हुफुमापन हेन थेंगदुना रेकॉर्ड थमख्रे मणिपुर पॉजिटिव ओइबा लिसिंग मंगा हेनख्रे सिबा मसिंगसु यामखलगली मणिपुर कोरोना वायरस न पेंडेमिक ओरकपदगी ngasi ayuk phawda lainga की ऑफिशियल डेटा मतुंगिना लाइचर असिगी पॉजिटिव ओइबा केस मसिंग लिसिंग मंगा गा सुकना निफुमापन नि हाइना उडली लाइंगा की डेटा असिदा चंद्रिबा तोंगान तोंगान मफमदा टेस्ट तौबदा नौन पॉजिटिव ओइबा सिंगी मसिंगदी हापसिनद्रिबना मसिंग असि हेनगलखिगनी लाइचर असिना नाबदगी फगलखिबा मसिंगना लिसिंग अहुंगा चनी हुंफुमाथोय यौदुना फरकपगी चांग चादा हुंफुमरी दशमिक यांखै निपान यौरे हाइना क्लेम तौरी ऑफिशियल पाव मतुंगिना ngasi ayuk phawda nupi kunthra mari yauna punna miyoi chamaga kunmari nauna positive oiba thengnare hairi positive oiraba singasi imphal west tagi yankhai imphal east tagi kuntaru bishnupur da manga sangdel da nipal thawbal da manga surachanpur da ani kakching da ama tamenglong da amani kakching district tagi positive oiraba miyoi asi mapan gi state tagi halakpani aduga atai positive oiraba micham mogdra tareti travel history leite haina official oiba paw asina hairi हौजिक फावदा लाइचर असिगा मरी लेना नाबदगी सिखिबा मिगी मसिंग कुनिथोय सुख्रे सिखिबा मियोय सिंग असिगी मनुंगदा चाही अहल ओइरबी इम्फाल वेस्ट तगी अमा अदुगा सिविल पुलिस पर्सनल अमा पैरामिलिटरी पर्सनल अनि यावरी अतैदी मिसम नाक्तनी हाइरी डिस्ट्रिक्ट वाइज ओइना येंगबदा कोविड-19 न सिखिबसी इम्फाल वेस्ट न तरुक सुदुना ख्वाइदगी याम्बा मसिंग ओइरी मथंगदा थौवाल डिस्ट्रिक्ट न सिखिबा मसिंग मरी सुरगा लैरी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सु ngasi ayuk फावदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय अहुम सिखरे कांगपुक्पी अदुगा चांदेल डिस्ट्रिक्ट तसु अहुम सिखरे लेबाक असिदा नोंग मखक्ता कोरोना वायरस के अनौबा केस लिसिंग हुंफुमापन के चनिपान हुमद्रा निपान थेंगदुना हौखिबा पुंग कुनमरी असिगे मनुंगदा अनाबा मसिंग याम थेंगनबा नुमित ओइरे हाइना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ना ngasi अयुक फोंदोखरे ख्वाइदगी नौने हेंगलगलिबा मसिंग असिना इंडिया की अपुनबा पॉजिटिव केस लाख कुनमापन गा लिसिंग हुमद्रा मंगा गा चात्रेट सुंगना अमा यौदुना लाख कुंथा यौगदरे मियोय लाख कुनिथोय गा दशमिक अनि अनि हौजिक फावदा नाबा फखरे लेबाक असिगी ओइना ngasi अयुक फावदा लाइचर असिगा मरी लेना सिखिबा अपुनबा मसिंग लिसिंग यांखै मंगा गा चात्रेट मौद्रा मरी यौखरे हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा कोविड-19 गा मरी लेना अनाबा मियोय समापन गा निफु मंगा सिखि हाइना ऑफिशियल डेटा ना उडली रिकवरी की रेट ना चादा हुमद्रा मरी दशमिक तरुक मापन यौरे लेबाक असिदा नोंग मखक्ता सैंपल लाख तरा गा लिसिंग कुलहुमदोय गा चनिपान कुंथा तरुक टेस्ट तौबा ngamle हाइना सु क्लेम तौरी मालेंगी ओइना लौना गनबा लाइना लाइचर असिना मियोय क्रोर अनि दशमिक अनि नहाले अदुगा मियोय लाख तरेट का दशमिक मापन निपाना लाइचर असिना नाबदगी सिखरे हाइरी अरबदा पाउपिलाई न्यूज रीडर की वीडियो भी यंगबिरिबा कुदिंगमकपो थागचरी।